Ini nga akong kinakanta, istorya ini hanamon pamilya, tungod hananamon kabutang hanuna, hangin agian nga mga kapurihan, an kapobrehan hanamon ginikanan, an kagutuman amon ginagian, sanglit good man di ko hingangalimtan, an kabutangan nga amon ginagian. Hira inay itay waray iba nga nagsiguro kami nga makabuli kami, hanamon kag anak nga mga pobre, han nangingiskwela pa kami, danay waray balon nagantos kami bisan, danay waray pagkaon. Pero yan na han pagpobrehan hanamon ginikanan, han kagutuman